Ljubo Dabović je rođen u Baru od 1966. godine, živi i radi u njemačkom gradu Ninbergu. 2003. godine sa ciljem jačanja saradnje Bavarske i Crne Gore osnovao je Franačko-crnogorsko društvo Framog, čiji je predsjednik. Udruženje je do sada organizovalo niz donatorskih akcija, ne samo u Baru, već i drugim gradovima Crne Gore. Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević zahvalio se na svemu do sada urađenom i novoj donaciji. Posebna zahvalnost ide našem Baraninu, gospodinu Ljubu Daboviću, predsjedniku Framoga, društvu koje je još 2003. godine počelo da približava Njemačku i Crnu Goru, prije svega grad Bar kao njegov matični grad i Ninberg. Prije svega koristim priliku da se zahvalim gospodinu Daboviću na vrijednom, posvećenom humanitarnom radu koji u kontinuitetu Framog realizuje na teritoriji Barske opštine i svoje djelovanje i u prethodnom periodu proširuje i van granica našega grada, ali posebna zahvalnost za sve ono što u kontinuitetu čini ispred društva za naš Bar. Do sada su ispred Framoga upućene donacije i prema izviđačkom odredu 24. novembar i Osnovnoj školi Srbija, kao i mnogim drugim institucijama iz naše države, a danas smo u prilici da još jednom se zahvalimo na donaciju koju je ove godine Framog opredijelio za Crveni krst u Baru. Gospodine Daboviću, hvala na dosadašnjem doprinosu koji Framog čini ovdje na teritoriji našeg grada. Hvala vama prije svega koji ste ta spona koja nas na neki način zbližava i sa Njemačkom generalno, a posebno sa gradom Ninbergom, i moram da istaknem i želju da ta saradnja između naša dva grada u kontinuitetu se unapređuje, da razmjenjujemo iskustva, da razmjenjujemo prije svega dobre stvari iz oba grada, a ono što nas sigurno itekako može zbližiti, to je ta kulturna saradnja koja je prije svega započeta prije par godina. Nadam se da na temeljima te jedne dobre, uspješne saradnje možemo i u narednom periodu da očekujemo i razmjenu i umjetnika, kulturno-umjetničkih društava i da na jedan način pošaljemo jasnu poruku da saradnja između Bara i Ninberga ide jednom uzlaznom putanjem. Saradnja između Bara, Ninberga, Crne Gore i Bavarske trebalo bi da bude unaprijeđena, kazao je Ljubo Dabović. Posle vaše posjete u decembru Ninbergu, gdje ste bili primljeni na najvećem nivou, shvatili vas zadatak da se treba puno promijeniti između saradnje Bara i Ninberga. Bar i Ninberg su potpisali 2006. godine dokument o prijateljskim gradovima i da bi postali gradovi, pobratimljski gradovi, mora se dosta toga napraviti. Napravilo se isto dosta, bez obzira do sada, ali danas smo vodili razgovore da to što više proširimo. Ima ideja, kao što je predsjednik rekao, na kulturnom polju. Ono što, dok je bio bivši predsjednik Srnetić, to bi trebalo da se razvije, a to je razmjena medicine, doktora, da doktori iz Bara dođu tamo mjesec dana da rade, a onda doktori iz Ninberga da dođu u Bar za vrijeme ljetnog doba da pomognu kolegama u Baru. Danas smo isto razgovarali razgovarao sam sa predsjednikom o tome da napravimo dane Bara, ono što stoji u programu našem dani Bara u Ninbergu, i to ćemo sad vidjeti ako možemo da realizujemo već do godine na sajmu turizma, koji je najveći sajam Južne Njemačke, koji će se održati krajem februara, početkom marta. O tome smo sad razmišljali, a mislim da ćemo na tom uspjeti.
da se ne samo prezentira turizam, nego i kultura i gastronomija. Da je u tu nedjelju dana, koliko taj sajam traje, mi bi u jednom restoranu čuvenom u Nürnbergu prezentirali i naše specijalitete, na taj način napravili jedan kompletni program. I ja sam sretan da u mojem rodnom baru sam uvijek dobro primljen. I to mi daje obavezu da što više radim i što više pomognem. Dabović je sekretarki Crvenog krsta Zorici Crnčević uručio ček od 3000 eura. Zahvaljujem se Franačko-crnogorskom udruženju i njihovom upravnom odboru, kao i našem Ljubu Daboviću, koji su prepoznali Crveni krst i prepoznali potrebe naše organizacije i opredijelili sredstva za one kojima je to najpotrebnije. Gospodin Ljubo Dabović je Crvenom krstu poznat poodavno, vrlo često je dovodio predstavnike Franačko-crnogorskog udruženja u našu organizaciju, razgovarali smo o položaju socijalno ugroženog stanovništva u našoj opštini, razgovarali smo o potrebama Crvenog krsta kako bi što bolje i kvalitetnije pružali usluge onima kojima je to najpotrebnije. Novac će biti upotrebljen za sanaciju montažnog objekta Crvenog krsta u crničkom selu Limljani. A taj dom će u stvari biti mjesto gdje će se okupljati naši stariji sugrađani koji žive sami, koji su u stanju socijalne potrebe, koji su teže pokretljivi, kojima je pored svih problema koji imaju negdje na najmjerljiviji i na najvećem stepenu je u stvari najveći problem usamljenost. Ljubo Dabović i Framog dobitnici su nagrada za filantropiju Iskra i najvećeg ordena Njemačke koji je ovom poznatom humanitarcu uručio predsjednik te države, Savezni zaslužni krst sa trakom. Ljubo Dabović je, podsjećamo, obavljao i funkciju sekretara Saveza sindikata Njemačke, gdje je vodio savjetovalište za strane građane i pružao pomoć našim iseljenicima koji žive i rade u Bavarskoj. U posjeti baru je sa još 30 članova Framoga koji će obići znamenitosti grada i Crne Gore.